Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum rahmatullah. Allahumma anta salam tabarakta ya zal jalal wal ikram. Allah akbar. La ilaha illallah. Allah akbar. La ilaha illallah. Sadaqallahul azim. Allah akbar. Allah. Yeah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين 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 Amin. Kur'an sevabı için Muhammed Peygamber'in razılığı için ushbu okunup ötken Kur'an Kerim ayetlerinden qanchalik ajrli savoblar paydo bo'lgan bo'lsa, Xudoning quli bo'lgan Atavuz Hazreti Adam alayhissalom nurqina başladım. Inemiz o'g'lining nurqina başladım. Qanchalik payg'ambarlar o'tib ketgan bo'lsa, o'shalar nurqina başladım. O'zgacha payg'ambarimiz bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam nurqina başladım. Onun bala chaqa uy bilan nevara cho'ylarni bag'ishladim. 33 ming sahobaning nurqina başladım. 4 jariyalarning nurqina başladım. O yaşayıqlarını başladım. Xudoning quli Muhammadning ümmeti bo'lgan o'sharda qo'l joyib o'tirgan jamoatimizni o'tib ketgan. Ata baba, qavmi qarindosh urug' tuyg'anlarning ruhini bag'ishladim. Jalpele la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb iymon keltirib o'tib ketgan. Mu'min musulmonlarning ruhini bag'ishladim. Alloh raqam qilib Muhammad payg'ambarga shafaat qilaysin. Allohumma rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahim. Allohu akbar. Hacaka, Asaqaldan. Buna o yerde, uşul yerde kurban bolğan 87 balanın arvağına cana Oştur okuyasında törizden aşık ötüp ketken yaşların arvağına qarap bir alımlar жақшылап Kur'an okup koyula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethem mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah subhanahu wa ta'ala uşul okulan ayet-i kerimlerden cümle ötüp ketken mu'min musulmanlardı uşul yerde oturganlarыбыздын ata baba kılıp kıştı жетip uştularыбызды ошону менен катар ушул жерде 7 апрелде курман болгон биздин
musulmon bir tuğanlarımızda Allah Taala özü rahmat kılsın, ahiretini abad kılsın, oda kılgan cennetine nasip kılsın. Kalganlarımızga salamatçılık, tinçlik, amançılık versin. Amin. Bardığımızda oşta ötken, koğalаңda ötüp ketken bir tuğanlarımızda Allah Taala rahmat kılsın. Amin. Allah Subhanahu Taala kalganlarımızga salamatçılık, ынтымақчылык bersin. Amin. Ушул жерде бизде угуп карап отурган мына бийлик башында турган башчыларыбызга да Алла Таала туура жол көрсөтсүн. Жүрөктөрүнө жумшактык берсин. Дуа деген бул адамдын жүрөгүнү жумшатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис айткан, дуа бул мусулмандын куралы деген. Ушул дуабыздын негизинде ушул дуабыз Аллах Таала кабыл кылып, эң оолу Алладан, экинчи ушул бизди башкарып турган башчыларыбыздан үмүт кылып, ушул биздин келген койгон талаптарыбыздагы тез күндөрдө жакшылыкка чечилип кетишине Аллах Таала насип кылсын. Саллаллаху таала ала хайр халкихи Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика. Allahu Ekber.